Poštovani gledaoci, kao što možete vidjeti, ponovo se nalazimo na jednom predivnom krovu u našem prelepom gradu. Prisustvovat ćemo istorijskom događaju. Naš čuveni Kokan Kokotović dokazat će da prvi ljudi koji su poleteli nisu bili Dedal Ikar, već njegov predak koji se također zvao Kokan Kokotović. Interesantna činjenica je ta da su obojca imali krila napravljena od perja domaćih petlova. Dakle, Kokane, da li ste spremni? Nikad spremni. Poštovani gledaoci, evo vidite, Kokan Kokotović nikad nije bio spremniji, no danas sve naše oči, sve naše kamere uprte su u njega. Vidjet ćemo ovaj istorijski let na krilima napravljenim od perja domaćih petlova. Kokane, izvolite. Kokane, sad ili nikad? Ajmo na kafu.